Igongona-inĩ rĩa mahoya ma gũcokia ngatho rĩraithaganĩirio kĩharo-inĩ kĩa Nyaturango kaunti-inĩ ya Kisii. President William Ruto atarithĩtie atĩ thirikari ya Kenya Kwanza ĩrĩ na mũbango wa gũkinyanĩria tabarĩra ciothe iria yerire mũingĩ hatarĩ na mũthutũkanio. We need to speak about the economy. Development is okay, but we also need to speak about the economy. What changes people's lives. That's also very important. President orĩtie gũkorwo na ngwatanĩro gatagatĩ-inĩ ka atongoria nĩguo gũkinyanĩria kĩoneki gĩa thirikari, akiuga mĩrũrũngano ya gũthũkia indo cia mũingĩ ndĩngĩguna bũrũri. Tusiwapiganishe, tusilete fujo, tuunganishe wananchi, tuendelee na maendeleo na Kenya itakuwa bora kama nchi ambayo ni nchi yetu sisi zote. Najua vizuri sana kwamba wewe ulikuwa ni rais, uligombea katika kiti cha UDA na sisi tulikuwa wana ODM na kidemokrasia ulitushinda. Former Prime Minister ndiye kiongozi wako, pia mwambie akubali alishindwa, sababu akikubali hata kuwa na nafasi ya kuwazomea mabalozi wa nchi marafiki wetu wakisema ukweli ule ukweli tu unasema hapa ya kuwa rais na Kenya Kwanza walishinda uchaguzi, and that is the truth. Mimi nawahakikishia Kenya itakuwa ile ambayo tulikuwa naye, na kuchenga ukuta wakati imeporomoka. Iko kipindi ambaye kama Wakenya lazima tufimirie kidogo, lakini katika miaka ijayo kidogo chache mtaona kwa uongozi ya William Samoei Ruto Kenya itakuwa kwingine. Mĩario ya president nyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ũrĩa wagĩire kĩene ndereti ya mĩario ya ũiguano, akiuga no kwanangĩra bũrũri mahinda rĩrĩa Kenya metereire gũtungatĩrwo nĩ thirikari ĩrĩa maigire wathani-inĩ. The people of Kenya, we are pleading that tomorrow as the talks resume, the first agenda should be actually to terminate the talks. Tunasema sasa tuachane na hii mazungumzo. Mazungumzo inatupeleka wapi? Tuendelee na maneno ya kazi ya kujenga barabara, kazi ya kuweka maji, maneno ya kuongea. Sisi hatuungi mkono, tuachane nayo, tutembelee na kujenga Kenya yetu. Akĩaria igongona-inĩ rĩa gũcangithia mbeca kanitha-inĩ wa St Mary's Cathedral gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ Mũrang'a, Nyoro nĩokĩrĩire mũng'ethanĩro kumana na kwerekereria mbũkĩrĩra ciao kũrĩ barothi wa Amerika Kenya Meg Whitman, akiuga mĩario yake ĩgiĩ waragania wa ithurano cia Kenya ndĩrĩ na ũcuke. Na hii maneno ingine yote huyu barothi akiongea anatukanwa. Sisi wanasiasa tutulize boli, hawa wazungu wote hata wa Amerika gereza wote tunafanya biashara nao, tuwaheshimu kwa sababu pia wao ni viongozi. There is absolutely nothing neo-colonialist about an ambassador speaking to her investors back in the country where they come from to come and invest in our country here, so that we are able to value add. Thirikari yanĩrĩire kũhingũra mĩrango ya mĩario ĩrongoririe gũkũria bũrũri na gũkĩrĩra itanya rĩothe rĩa kũgayana mahinya na mũng'ethanĩro. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.